Mangilizwe izwi lakho Mangilizwe izwi lakho abantwana ngelukhetho unyazi bengcwele ngibingelele baba uMshumayeli ngibingelele ihamente yonke amen ngiyathobeka kakhulu baba uMshumayeli Nkosi yami ungangazi kodwa ngiyakukhumbula ukuthi ngake ngabona indabeni zaseKhenani le ndoda ke ngiyakwaSibiya kwaNongoma ematheni umfundisi wami umfundisi uMpungose umvangeli wami uNcumalo bayamazi mhlawumbe abaningi khona umvangeli okhuthele nje lapha elinda umude umvangeli wami lo ngiyabonga baba uMshumayeli ukungethemba ngomsebenzi kaNkulunkulu ngimncane ke mina kulokukholwa kulobuNazaretha mhlawumbe njengoba abantu abaningi bese intabeni eKhenani lapha bakhona abantu thina mhlawumbe singapha kakhulukazi mina uyazi emndenini kuye kube nezinto eziningi bafunda imisebenzi kuyenza ngalezi insuku okufanele ngabe nganikho ngazo manje ke abantu basuke bezokhuluma kabi ngoShembe
asifuna abantu bakhulume kabi ngaShembe kufanele uye emndenini noma ngabe uyabona ukuthi bengafanele ngabuye ngoba uthi uShembe umndeni akuyiyo phambili. Ngithe saqede evikini eliphelile ngase ngithola ucingo oluthi fanele ngikhuphuke ngezaba kunezingane ngababa ezikulelizwe laseGoli. Angazi noma ngathi fanele ngithi zasala la kodwa angazi noma fanele ngisho njalo kodwa zila kwaba nesimo esithi fanele ngiphuthume kulelizwe ngifika izolo ntambama. So uma kusekuseni bethi fanele kuqhutsheka ngoba bona bamazi ushiya uNkulunkulu. Ngithi angikwazi kube khona ukukhuluma engakuhlalela ngesabatha. Ngicela ningikhombise isabatha itempeli liseduzane. Uma ngabe siphuma ngoba besisuka ngale ngaseProtea bengithi bazokhomba itempeli liseduzane. Undodana wathi baba ngoba vele ngiyangapha ngasedrobheni ngihambisa umalokazana umakoti. Kungcono sabuye ngapha. Niyongixolela kakhulu ingane zakwethu. Angibajwayela abantu abangabajwayela emhlanganweni. Kulomuzi enguwo wasethatha indlela uNkulunkulu angibeka kuwo. Bakhona bona abantu kodwa babaningi. Kodwa futhi kuyekweni ukuthi abantu usubajwayele labo osukusubajwayele bese kubalula konke. Bayingcone sihlangene ngendaba enkulu indaba kaShembe. Nami uShembe ngangingamazi. Ngineminyaka mhlawumbe u15 ngahamba kulelizwe. Ngaphuma nje esikoleni nami ngaba kulelizwe isikhathi eside. Ngaze ngacishe ngafana nomuntu futhi vele wayesebhungile. Ngoba kuya kwami ekhaya izinto sishayisa kwathola ngathi kuneyikhathi engangasabonakala ngaze ekhaya. So kulabo abangasekho kungasekufana nomuntu ongathi wayeselahlekile. Kodwa ukuthi kube khona izinto endlula kuzo. Ngadlula kuzo lezi ndaba. Bayingcwele sihlangene kuyisabatha. Isabatha kuthiwa ngelaMaNazaretha. Isabatha kusilela amaNazaretha kuphela. Kodwa umuntu okhona emhlabeni odaliwe ufanele ukuthobela isabatha. Njengamanje abantu bakhipha ithebe ngoba kusemini bathi asihlanganise lutho lesabatha. Kwenye indawo kuthiwa baze bathi hayi amadoda amaNazaretha wakabuyi ethebeleni ithebe ayiphume masinyane ukuze bayafika ntambama sekuphuma isabatha bathola ukuthi sesiyipholele thina. Bakwenza lokho kube sengathi isabatha ngelaMaNazaretha akusilo iqiniso. Isabatha ngelomuntu okhona emhlabeni. Umuntu yilesi silwane sinenyawo ezimbili esinomqondo esikumfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho isabatha kusile elabantu abakhethiwe. Ayibonga Nkosi bangcwele. Uthi omunye umbhemu ngabe siyathanda ukukholwa eNazaretha. Kodwa sidina leli sabatha lakhona. Yebela lapha isabatha lakhona. Ukusho lokho sengathi yena ayikho into emthintayo. Kodwa wonke umuntu isabatha lingelakhe. Njengoba bese ngishilo mhlawumbe umuntu ufanele asho ukuthi uShembe wahlangana kanjani naye. uShembe uNkulunkulu, uShembe unomusa. uShembe futhi uyabona le uyabonelela. Ngaphuma esikoleni kuleya minyaka ngeke ngisho ukuthi yipi iminyaka. Ngafika nami la eGoli bayazi abaningi eGoli umsebenzi wangweswela umsebenzi. Kwakuyicala uhambe emgwaqeni ungasebenzi. Bayazi abaningi. Wawuhlangana nawo ama-blackjack babekufaka izinsimbi ufunani la ngalenkathi. Balindele ukubona umuntu esikhathini sasekuseni lesantambama kuphela hayi emini. Uma uhamba onakalwa ngemini usho ukuthi usigcwele khona imikhuba ofuna ukuyigila. Manje kwabangafuneki kube nemikhuba egilwayo. Babeyitshela ukuthi ababesiphethe ngaleso sikhathi basibambe ngendlela ukuthi ngeke sikwazi ukuphunyula futhi kwakunjalo. Kodwa ngenhlanhla enkulu uShembe wahamba wabaza bakhulula abantu. Kuyishwa ukuthi seku abantu uShembe abanika izinto zabo noma amalungelo abo bese kwenzeka konke lokho kwenzakalayo. Kuyishwa elikhulu kakhulu. Ukuba abantu bayazi ukuthi kwakwenjani ngoba imvamisa mhlambe laba abaseyintanjeni abayibonanga ukuthi abantu babephatheke kanjani. Amen bangcwele. Ngiyafika ke nami ngihlala emahostela, ngihlala emafletini, ngihlala elokushini kodwa ngihamba sengise emafletini. Sengibuyele ekhaya sekuyisikhathi. Uyazi ababaningi abantu uShembe abambona kahle, abambona kamnandi,
unless bakuthi uzalelwe khona ebuNazarethini kithi ubuNazarethe babungaziwa cishe ngakhohlwa enye indaba kithi ubuNazarethe babungaziwa umuntu umkhulu uCijimpi wazala nje izinto zayisihlanu obaba mina ngizalwa ukhipha inkuzo omdala babengazi lutho ngoShembe kodwa ngoba uShembe mangabe eyifuna into usuke eyifuna wahamba kwafika indoda ekhaya kithi ubaba kuthiwa wayesemncane kwakungobaba laba abadala omanukelana ababekhona bengabafana belusa inkomo kwafika indoda ayaziwa umuntu le ndoda ihamba ikhuluma indaba zasezulwini kwakuShembe owafika emzini kababa mkhulu nathi sayifumana enhlanhla bengamazi ubaba uShembe engekho umuntu owazi uShembe kuleli yazwe esilakhele kithi babekhona ababewazi kwezinye igodi babazi ukuthi khona uShembe kodwa kithi wayengaziwa umuntu amen bengcwele kunenye indoda ngapha ngakithi siyayisihleke sasingakamazi uShembe kuthiwa yayithi mayinikwa inkonzo isukuma iqala zekabili ithi yazi abantu abangaka abanje akaze babona abantu abahleka nje ithi inkosi kusiseni kuzwini manje ke sikwenza ihlaya lokho ukuthi makwasukuma kakhulu wasithi hayi udubazana uvele wathi wani wahlala phansi uma ngabe sifikile le ndoda uyazi kuqala ukuthi abantu babegade kanjani imfuyo yabo ngoba ithemba lo muntu omnyama kakhulu azomzulu ngeke bakhulumela abanye lisemfuyweni lisesibayeni le ndoda yayithi mayifika uqala kwayifika yafika nobaba omdala bebuya nenkomo ntamba inkomo zazelusa inkambu zayingakaphiko yabuya nobaba bafike bazotshela ugogo intombi yakwaZungu wahamba wayobika kumnumzana umnikazi wekhaya kwakungenele ukuthi ugogo ingane ngathi mayifika nomuntu bese kuba nje sekuphelile kwakufanele ukuthi ahamba yobika enhlokweni yekhaya ewumkhulu ayibona Nkosi uma ngabe umgogo esebikile kumkhulu walwa umkhulu ngifuna ukuthi kulokhuza ukuthi uShembe uyinkinga kanjani uShembe uyinkinga uShembe uyinkinga yathi enye insizwa ukuba kuthiwa uShembe umuntu ngabe sithi isigebengu esinembobo ekhaleni bathi umuntu wasezulwini uma ngabe buya esebikile ugogo ebona umkhulu lendoda lokhu ibuya nalabafana nenkomo wayixosha le ndoda kuzolahleka inkomo zabo ngiyoyifuna bani ngoba le ndoda ayaziwa kuleli izwe niyohambe nithatha bonke iyinga zomhlaba niyiletha la ekhaya angimfuna ukuthi ngize ngimbone la ekhaya ngaleso sikhathi ukhona ubaba oseganiwe uganwe umama uMashongwe le mama wayifumana inhlanhla ngani noma isiqalekiso kodwa ngasi kufanele ngithini kodwa masiyikhuluma siyisithi kwaba isibusiso egcineni kodwa kwaba isiqalekiso lo mama wayethi babebuya agaya umncaba kudliwa amasi nale ndoda yayidla amasi eyathi mayisiphuma kagedi sihamba umkhulu eyihubhi ukuthi akayidinga emzini wakhe yathi inkomo ebengidla amasazo ziyokwanda singabalwa umuntu umama obegaya umncaba wamasi ebengwadla inkosi yombusisa sesizukulwaneni sesizukulwane amen bangcwele kabili nakathathu umama uMashongwe ngithi msinyaka isithupha mangaphosisi yebo isithupha ahambe emhlabeni wazala ofowethu nodadewethu baba uThwalofu ngithi iminyaka isithupha isithupha ehambile isizukulwana ahambe naso abazukulu bakhe baba u70 something 77 kuphula kahle isizukulwane sasu90 sizukulwane isizukulwane sisizukulwane sasu25 okubuhlungu babonke abafowethu nodadewethu njengamanje kusela ubhuti oyedwa ngomunwe kulabo abantu ababe uThwalofu
ayibazalile. Uma sisihlaziya njengamanje sesiyathola ukuthi isibusiso asamukelelekanga. Uma ngabe umama esetholile nobaba kwafanele bahambe beyobonga uNkulunkulu isibusiso esitholwe umama. Khuluma ngento yakithi bangcwele ukuthi uShembe wafika kanjani. Amen bangcwele. Angithi ngithe umkhulu wahupha umuntu wasezulwini kwakumqalo wendlela. Wahupha uNkulunkulu efikile ekhaya. Thina njengabantu bakwaSipiya siwumndeni wentombazane kwawusuphelile umndeni intombazane leyo yathola ingane ngazi yatholiswaphi kulozo leyo ngane yakhula kwaze kwadaleka lo mndeni esikuthi. Kanti yabona ukuthi uNkulunkulu kwakuyinhlanhla ukufika kwaNkulunkulu ekhaya kwakufanele umkhulu ezinto enkulu kodwa ke ngeshwa akaze iyamukeleke leso sibusiso. Wahamba umkhulu esegula umkhulu avuka kwaze kwaba kuyamnqoba ukufa wahamba. Uma sehambile umkhulu kwaphela iminyaka emibili wabuya. Uma buya umkhulu uya kumfowethu ozalwa nomama wesibusiso. Ngicela niyongihlawulela thathani inkomo hayi imbuzi thathani inkomo niyongihlawulela. Tshela abafowethu nihambe niyongihlawulela. Kodwa umnikazi wayo yonke leyo noma ngabe niyobe nibanga kodwa umuntu ozobehola lo msebenzi kuyobe kuwuwe. Akangakwenza lokho umfowethu. Wangena etshwaleni wahamba emhlabeni. Wabuya umkhulu wabuya weza kumfowethu kababa omama babili kamamncane. Wathi mzukulu ngathi kusibanibani akathatha inkomo kube uzokwengabelela lo msebenzi noma ngabe nikhona nonke ahambe niyomhlawulela ezulwini. Ngingazi ukuthi lo muntu engangimxosha ngaxosha uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ayibonga Nkosi. Shembe uNkulunkulu. Bahamba abantu bengamazi uShembe ukuthi ubani kodwa basabe bebuya ngale bafike bathola ukuthi hayi ziyasha. uNkulunkulu lesasimbuka kancane esasingafuna ukuzwa lutho ngaye. Wayethi umkhulu uzotshontsha inkomo zakhe. Umfowethu mangabe iselifika iphupho hayi ukuthi ukubhulile. Uthi umkhulu mangabe ungayanga wawuhlawulela kuzokwedlula ngeyenkomunye kodwa wena uzobe ungasekho. Ngaleso sikhathi umfowethu wayilungiselela ukuyogana uselobole kushonda inkomo yomkhehlo. Usayithengile inkomo yomkhehlo ofanele ayisekhweni lakhe kukhehlwe ukhuphuka udwene. Amen bayingcwele. Kodwa uShembe yena uThixo. Kukhona into ekhona manje siyenzeka njengamanje akekho umuntu ongazi ukuthi uShembe ubani. Akho ngisho yedwa. Ongazi ukuthi uShembe ubani. Njengoba bedlule ngiyabahawela ngisho kabi. Kodwa ngiyabahawela ngoba njengoba sikhuluma nje bayezwa. For ukuthi bezwile bakwenkulu inkinga. Noma ngabe uzwile akwenza noma ngabe uzwile akangenza kodwa kwenkulu inkinga. Sho njalo indaba. Uthi umkhulu umntanami mangabe ungayanga ngokuhlawulela lolu dwendwe ngeke lukhuphuke ngoba wena uzobe ungasekho. Lokhu shulo kuyogana umkakho wena ungasekho. Ayibuye khona umfowethu useyimayini elikhulu ijubani bafowethu inkomo lebese ngiyithekile ngithi ngiyumkhehlo. Ayangothi kusazokwenza. Yini? Hayi ke umkhulu sephinde wabuya lento ayelukhuze umfowethu lo sedlulile. Uthi nami ngizolandela yena. Uyothi edlule yako omunye ekhomba omunye mina ngiyobe ngingasekho. Manje angifuni ukufa kakhulukazi umfowethu ngoba uzoqoqa iviyo lakhe lo ongezanga kube nami ngibe nami ngomunye okulelo viyo. Uma ngabe umfowethu sefikile sithi hayi akwedlula udwendwe qala wathi umngqumela ugwayi kaTiki. Wathi awudwendwe alume. Wayikhipha ubaba eJudiya yaphuma inkomo isithole esibomvu sahamba sayohlawula. Wabuya umkhulu. Umntana wami uyinto ezile. Bonke kakhulu. Uzophila lesizulwane sakho njengoba ungenangane uzoyithola ngani unabafana abayihlanu nje manje. Balabane eduze ngathi ama twins. Abafana ababu5 balamane eduze. Sithi ubani lo? Noma ngabe wayelezi umuntu uzothi ngangazi ukuthi ngithuka uShembe kodwa egcineni uzogcina wazi ukuthi wawuthuka uShembe.
manje wena Sibiya le ndaba kaShembe usuyithola kanjani ngoba obaba bakho abayibonanga nina seniyibona kanjani umbuzo lo sila eGoli kwethu siwu4 abayinsizwa nentombi embili kwamamncane insizwa zimbili sila eGoli siyasebenza kunomfowethu wesithathu akawuthola umsebenzi maye uthole amaviki amabili umsebenzi uphela kwaze kwagcina ethola umsebenzi ongakafiki lapho ngoba ngila eGoli sekuphelele umsebenzi uma ngiphelele umsebenzi sengiphumile phela endleleni uma usula angazi manje noma kusenzeka kodwa ugcina usufuna ngathi ufuna ukuhambisana nestyle uyayibona njalo ufuna ngathi ufuna ungena estyle yabo ngoba manje ubona uma angazi noma kunjalo kodwa thina kithi kwakunjalo ubona sengathi uma usala kule style hayi kuzobonakala ngathi usemva okwesibili ngangasekho phela ehostel ngase ngibona nje umehluko omkhulu sengingcono kakhulu ngiyabona izinto zonke zihamba kahle waphela umsebenzi uphela umsebenzi sengingene lento yokuthengisa amatshe lathengiswayo ngiyayidla imali ikhona imali kade ngisekhaya ngiyokwenza umsebenzi kababa nemali engiyithola ematsheni uma ngabe ngithola imali ematsheni uma fana ngiyodayisa eJemiston afike zangikhalela ngafika ngaboshwa eJemiston inyongo imaze esandleni kuthiwa mangabe ufaka isiphandla akukaningi ukuthi kungaba khona into ekuvelelayo ngifaka isiphandla sembuzi yokubeka umsebenzi nesiphandla sekabi ubhebhelelo lekabi ongayicabanga ithola ibhayili ngiphumele ngaphandle lishe icala lokubelihlefisa ebese kufika lo mfowethu lo ngawuthola umsebenzi useyamazi kancane uShembe ekhaya phela uShembe akaziwa umuntu kodwa yena useyamazi uShembe athi hayi webhuti lithini icala ngithi mina hayi ngizanalo manje khona omunye baba kade ngiye kuye eHillbrow hayi ufike wathi hayi u1 ngoba manje ngangahlala lecala hayi ngizohamba iminyaka ngoba le yanto akufundiselwa ngayo ngalesa sikhathi kwakuyinkinga ukuphatha amadayimane negolide kwakuyinkinga enkulu hayi njengamanje ngoba sekunamazamazama akisho ukuthi kurong ukuzamazama ku-right abantu umsebenzi awukho bangenza noma yini abafunde ukuyenza ababona izobaphilisa kodwa ngalesa sikhathi isizathu mhlawumbe sasingebe sikhulu kangako hayi futhi ngibuye komunye ubaba lapha eHillbrow uthe angithenga amaqanda ngilale phekwazi icala balekela laqhuma iqanda icala liyophela ngithi ngibuye emini ngiqeda ukubuya kulo muntu umfowethu esengena bese hayi webhuti uyindoda ephansi hayi kodwa webhuti uShembe wayeseZimbabwe kwakuseyuthingo njengoba ngisho ngithi mina new one athi umfowethu hayi webhuti ake uye kuShembe eyi manje ukuthini kuphekwa kwalento engikade ukukutshela yona ngoba njengamanje la kanje amaqanda yabona phezu kwetafula ufuna ngicala ukupractice ukulala kuwo njengamanje la ngakashona ngoba ngifuna ukuthi iqanda likhume manje kana likhuma iqanda win mina ayibona Nkosi bancane kodwa uShembe uNkulunkulu futhi kuhle ukuthi ungadeleli noma ngabe yini umbono umuntu mangabe ekhuluma wolalela ukuthi umuntu uthini iqala ngaphambi kokuthi uvumelane noma uphikisane nalokho ngathi hayi ake ngenze lento ayishoyo ayikhuleka futhi ngizokugibela umthatha wamseZimbabwe ngikhumbula kahle kwangolwesibili kwangena uvuka nathi kwathiwa abantu abayondikela kunzima ukuguqa ngaguqa nami ngaze ngawufika ngangitsho ukuthi ngizothola indoda ngizobona indoda enkulu ngakhupha ngaze ngafika lapha ngibona umuntu nje ulingana ofuthi omncane nakwabanye abantu uye lo usengifikile yebo nikela ngangiyonikelela icala lami nezinye izinto engangiyifuna zaziyihlanzana kodwa ngaze ngikwenze ngoba ngathi ngisathi ngiyabala lothi uthingi umntanami konke lokho kunikelayo kuye ungaceli cela ukuphila njengoba ngiphila nje phila ngoShembe ngingazi ukuthi lothi angiyeke ucela into zami ngoba mina ngimaganga ngifuna kuphela icala ngifuna kwenzeke zonke lezi zinto engifuna ukuzenza sikhuluma ngoShembe eNazaretha uma ngicela ukuphila ngaqale ngama kusho ukuthi mangicela ukuphila kusho ukuthi konke lokho engihamba ngakho kukuphi kule nkulumo esikhulunywa manje ngicela ukuphila mntanami Nkosi ngicela ukuphila
ungacela ukuya konke lokho kunye kuyeke kodwa cela ukuphila kusho ukuthi ngabe nguphi ngabe sengaba amathamba amhlophe kuphila ngoshembe ayibonke Nkosi bangcwele sikhuluma ngoshembe ngani ngathi sikhuluma ngesikuzwile sifakaza ngesikubonile ayibonke Nkosi ezweni lakithi kwaNcumalo intombazane yakhona iNazaretha ngangakabi iNazaretha kodwa ngangibona umuntu lokho edlula leyicephu kwenziwani ngapha ngoba umuntu mayise iNazaretha engenwe lento esuka imngene engangenanga kamnandi eNazaretheni uma segodla icephu la ebhekele ekumeze lutho ekukhulume lutho naye umnkosi ngiyabona manje umqondo usukulapha ebuka uJehova wakhe aya kuye ingekho enye into ayicabanga ingekho futhi enye into ayifisayo kodwa efisa nje ukuguqa phambi kwesihlalo noma phambi emzini kaNkulunkulu lapha asuke yakho yenza njalo intombazane kwaNcumalo izogana ebathenjini okwethu njalo kwehlukile ngoba sikhulumile akisho ukuthi ukukhuluma ngoJerusalema ngobani kodwa no John thina sikhuluma ngabantu engathi woza kuyokukhombisa yena okhombisa ukuthi ngempela thina sinoThixo sihleli naye kodwa simbona ushembe uNkulunkulu sikhuluma ngamadoda sikhuluma ngeindawo njengoba ngingobona ngoma nje kade ngisho ukuthi kwenzani ushembe kithi hayi komunye umuzi kithi angazi kweminye imizi nakini futhi njengoba bathi abantu ushembe akazabenzele lutho akekho umuntu ongalushembe akazangamenzele lutho akekho ngisho yedwa wena ufuna lokufuna ufuna imoto ushembe yabo ukuthi mawungathola imoto hayi uzahamba masinyane akunike okuye kuseceleni okubalekile maye ngakunika lo muntu omfunayo hayi akuze ukukulungela umuza uzokwakheka akunike lokho okubalekile okudingayo nokudingwa imindeni yakini ngoba njengoba sila ngeke siphosise ukuthi silethwe imindeni yakithi akukaningi ukuthi emndenini abantu babe yishumi abaya kushembe bengamaNazaretha bebonke ngokuvamile abantu babili noma uyedwa bafuna kwenziwe izinto lekhaya hayi kunzima uma into yokuhlanganisa umndeni ukhuluma indaba kaShembe ayizwakali kodwa sayifumana thina inhlanhla su-5 uzohamba nokamama omncane su-5 singamaNazaretha sonke namakhosikazi ethu onke ngamaNazaretha onke zingane zethu engafuni ukusondela kodwa thina nje indaba isedolweni esikwenza abantwana abakaNkulunkulu bayathandana futhi ngingayishile ndaba sisezibhakomo ukuthi uyangithenga amafutha namanzi ngabusiselwa amanzi ngangitshela ukuthi emanzini khona imvuthunyana engizoyithola kunemvuthu emanzini kodwa ngathi mangithi ngiyawubheka ebhodleleni emhlophe ayikho imvuthu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wafaka umunwe kuko emafutheni wafaka umunwe afika ngasebenzisa khona la ngene icala ngeviki elandelayo usethe umfowethu lamaqanda akwewayeke ake sibone ukuthi kuzokwenzakalani mafika la kwathiwa wena hayi wabuka ufakazi ukuthi wakwasondela kule ndawo owaboshwa kuyo ngaphuma phambili ngatholakala ngingenacala wayenzelana uShembe wayefuna ukuthi ngibone ukuthi ubani intombazane yakwaNcumalo usenobonile umthembu uza kwabo umamdala umamkhulu ngangayiboni lethu ukuthi balekile ukuthi athi umuntu eganiwe afuna ukuganwa futhi mhlawumbe omnye aphinda angazi kuze kube kangaki ithi indaba mangabe njengoba ngiganiwe mhlawumbe lo onganile ungowami akusiyena wedlozi alimzwile noma kukhona umfowethu ongamazi ohambe kaganiwe ofuna kagana umthembu kuneso simo sokuthi ufuna kaganwe ashishizeli ukuthi abantu abaganwe kodwa abantu ufuna baganwe bafuna kwakheka imizi umuzi awakheki nkosikazi engekho nkosikazi wakho umuzi inkukhu uma izobeka iqanda kusile iqhude libeka iqanda kodwa inkukhu ebeka iqanda
bamshaya ngekhubalo uManxumalo wayoshona indoda yayoshona yabheka le uManxumalo wabheka le waqhubeka nokukhuleka uManxumalo waya njalo eThempelini bathi uyokwenzani ngoba walahlwa indoda kungenzeka kunomuntu okuleso simo kodwa uzungalilahli ithemba ushembe uphelele noma ungayizama imizamo ongayizama kodwa kushembe uphelele ushembe mawufuna kwenzela u1 ukwenzela u1 amen bangcwele kwahamba ingane ziyakhula phela ngamaNxumalo zakhula ingane sekufanele zigane sezinazo sezinamasoka kwathi kuyisabatha uManxumalo ebuye enkonzweni wafika walala ngesonto ebusuku ngesabatha ebusuku awuyafika indlamthathe bafika uGagane bafowethu siyahluleka ngoba singabantu kodwa bekungafanele bekufanele sithi nangu uThixo oseduzana singakhulumi ngoThixo ngekungikhombise nokuthi akesho ukuthi kurong uKristu wayekhona emhlabeni lo ushembe uhuye uKristu uhuye uKristu kodwa uNkulunkulu into ayefuna ukuyenza kwakuthi ufuna ukuthi ningathi ukhuluma isiGriki lo yamuntu noma ukhuluma isiJuda wayefuna ukuthi uNkulunkulu ngithi mangithi sawubona athi yebo yafika indlamthathe ebusuku mntanami usukhulekile futhi usukhalile ungabusakhala kwathatha isikhiye waboshwa ngesikhiye sawulahle emfuleni angeke usithole la sikhona kodwa thina boshembe sesifikile sizokukhombisa isikhiye sizoza nesikhiye ekuseni mawuvuka ubheke eceleni komnyango ukusa kwaziwa kuye uManxumalo ekuseni uthi thina boshembe sizobuyisela uyogana emzini wakhe indoda yakho njengoba isikhiye sesilandile thina boshembe uyezu umthembu ngeviki elizayo uzofuna udwendwe phela wayeselobolile uzofuna udwendwe ngelanga elizayo ngeviki elizayo uma ngabe vuka uManxumalo akatsheli muntu uya lapho kuthiwa akaye khona uma ngabe eya lapha nasi isikhiye umuntu asibona siyakhiwa futhi isikhiye phela sokuvula asivulekeli isikhiye masikhiwe uthola sivuliwe isikhiye ayibona Nkosi sithi ubanike leyo ndoda indoda efana noSibiya abadla uphuthu ngeke kube kanjalo akusiyindoda ithe insizwe engakholwa into engiyithanda eManazaretheni uyabona mangabe sekungena inkonzo ingena ngo9 abaphazami ithi kuhambe lo futhi umthandazo aguqe yedwa kuphinde guqo omnye konje kuphuma inkonzo uthi isikhathi siyagcina uthi mangabe sengithi ngiyakholwa ngiyoshoda lapha mina uthi futhi sengibona ukuthi inkonzo yabantu abamnyama nayi ayikho uNkulunkulu wayengekathi singabantu abamnyama athi asambe siyoncela asiye kwezinye izizwe wayengakakwenze lokho akusile iphutha njengoba simnyama uNkulunkulu akenza ngephutha ukuthi sibe mnyama amen bayingcwele asihlaleni ngane zakwethu kuyahlaleka kushembe kuyahlaleka ushembe umuntu wasezulwini kade ekhuluma uMshumayeli lapha ngaphandle uthi iphutha elikhulu esilenzayo ukusondela kakhulu kushembe ungasondeli makuthiwa embengeni inhliziyo ingabe ibuhlungu abantu bathi ngifuna ukunikela kubaba hayi embengeni enye intombazane eWestern Cape ifuna ukuzonikela mayinikela kubaba mayishise eduzane ukhipha imbenga zinesibusiso yaphatheka kabi ukuthi mina sefanele ngiyonikela embengeni kukhona abanikele kubaba ayisenzolahlela ngoba mina kodwa bengifuna yena yanikele lokuzanike embengeni wafika ugogo waye ebusuku umntanami kuphelele lokhu busukufuna kungaphezulu ngeke ubuke kuzosikhipa ezulwini ngokusondela kwakho kumuntu wasezulwini umuntu wasezulwini loyo uma kuthiwa khipha imbengo uyabona imbengo ngoba kade ekhiphile nje uMshumayeli kwenele ngisho kungaye kubaba akunika isibusiso uma ubuke uyithole ubuye ngeke uzuyithola manje shona imbengeni hamba unikele embengeni amen wengcwele ushebo sazi sonke ngabanye enye into suthenga naye eThempelini ithenga iskipa kwenye insizwa engakholwa uyamkweletela mayimkweletela akamkhokheli lo lensizwa le ngebhadi sebeyidubula siyashona angidayimazi ushembe
ayimazi uShembe yangcwatshwa evikini lesibili wafika uShembe kule Nhlanhlusuthi yakwaMayisa weMayisa kade nginosibani la umbiza ngegama labambuza ngalo abambiza ngalo ebusizweni kade nginosibani la uthi lo mali yakhe omkoleta yona ucela ukuthi uyise ekhaya kuba bazomhlawulela amacala namacala Shembe wazi konke kwakho nalokho kufihlile ngaphansi konyawo uShembe yakwazi nalokho ufuna ukukwenza uShembe yakwazi ayibona Nkosi bancwele sithi ubanike lo asingaphazami bancwele singaphazami uShembe uphelele uyikho konke kungangalungi kodwa egcineni kogcina kulungile ngithi kule muze nguwo ngithi nginenkinga mina usho mina nginenkinga eziningi mangaze dlala le ngathi hayi shuthi akathandazi shuthi akanawuthiki nginenkinga eziningi ngithi kodwa uNkulunkulu uyongisiza ngento eyodwa ukuthi mangabe ngicela iguqo noma ninikele anikhumbule izinto zenilunge nonke mina noma ngagcina ngami ngoba wena makungenzeki uzohlubuka mina ngithi Shembe ngicela ungenze ngingahlubuki noma ngabe kulungile noma ngaba kulungile kodwa ngingahlubuki manje omunye umuntu uzothi into mayingatholakali ahlubuke aphume ekholweni ayibona Nkosi bayincela ngabili nakathathu awalizwanga baba uMshumayeli exega amadolo baba ngiyaxolisa abancwele exega amadolo njengoba ngisho kimi ngiyofika enxoxweni nasezweni lakithi ngithi ungathi bengisemhlanganweni wayenza indaba uMshumayeli wathi angene phambi kwalezi ndibale zabantu ebezilapha bengiqhaqhazela kodwa uthe mase kuzohlatshelela ihlabelelo sokugcina angasengiqina njengoba ngihlabelele ngisondeza laba bantu engithi ngihamba nabo ngaba ngabasekhaya komama ngaba ngabakithi kusuke ngenzela ukuthi bazokwazi ukungichasa ngoba ngeke ngikwazi ukuma ngiqine ngingedwa mangabe yiba bathi kufanele ngizokwenza lo msebenzi abangikhetha abathi ngenze lo msebenzi kulungile abakwazi ukungishiya ngithi singaba sihlalisa sibahlanu ngaqala ngangayizwa lento abayikhulumayo sebengamaNazaretha phela angangayizwa yonke lento ekhulunywayo yobuNazaretha kusetshenziswa amafutha uvaseli blues yayazi nje wayithenga esitolo uyisebenzisa kodwa le ukwazi ukuyisebenzisa esitolo kube khona ekwenzayo le uyisebenzisa yenza izinto ile esuka isibuya kumnikazi uma amafutha ungawadeleli amafutha mangabe uMshumayeli ekusisela amafutha ekusisela amanzi kuphelele ukulokha kwenza egameni lonyazi kufana nokuthi uMshumayeli abagcotshwa abantu angazi ngokuzwakala kahle bangabathathi notice bangababeka indawo unecala lo muntu ongambeka indawo kunomuntu osezulwini okuye ongekho kuwe asisho ukuthi kuyaqoshwa ngalokho insizwa yakwaMthembu ondini ngiqedile leka lokhuzana lwagcina likhuphukula udende kaMancumalo zawushaya uMancumalo uyidande kazi ngambona ungakanani uyidande kazi ngambona ungakanani uMthembu uhlala kwaMancumalo uMancumalo uNkulunkulu wambusisa ngayo kuhlele eginqa ngibhuka zamaqhude uyadla uMthembu inyawo sezimfishane kuyale alikho ikhubalo uMancumalo lisebenzisile uthi uMshumayeli ngiyengithele kancane amanzi abusisiwe ekudleni ngenhlanhla uNkulunkulu nguze unezimbuzi usenenkomo uMthembu weluke kwenza umsebenzi wezandla zimfishane inyawo ukuyicala kodwa ukuthi phela inyawo bese zibafishane ngalo unkosikazi naye lo wathelwa ngenyongo uganile uma ngabe inyawo seziningi ngapha sezifishane ngapha akuhambi kahle sekuyicala yolithola phambili amen bancane ngikule ndaba yokuthi abantu bathanda abantu ukubekana ngama-level mangasho njalo babekana ama-level kunomshumayeli ngapha ngakithi wayethi abashumayeli abantu abanganikeli ngoba kuleli komiti elikhona nalokuthi abasekomitini bafike emuva kunaye uye wafaneke abe usihlalo wamakomiti uma ngabe
sekuphela kana ikomiti ebengalifuna enganikela ngafuna ukwenza lutho ngenhlanhla kanoma ibhadi kwavela kwakhethwa yena waqala wangena amathempeli ngamathempeli uzocela umnikelo bathi abantu bungabaxhasi ngani sifuna sixhase thina usufuna thina senze lokho kufunwa uwe kungakwenza kodwa lokho kade kufunwa ikomiti phambilini amen bangcwele umfoka Mthembu ukunabantu abethempelini ngiyabonga nje baba uMshumayeli ngibona bonke inhlanhla ukuthi mayiza kuwe bayaguquka babona besa ngokuthobeka uNkulunkulu uyakhumbula ngani ukuthi nenze kanjalo lo muntu uMshumayeli akusiyindoda kodwa uyindoda yasezulwini ungambuka nje umShumayeli kodwa uMshumayeli kunento enkulu kuye kunento enkulu kuye ongayazi ukuthi icasuka nini ongayazi ukuthi ijabula nini manje kubalekile ukuthi uMshumayeli ahlale ekahle ngiyayithanda futhi uMshumayeli kade nguzwe silapha emotweni indlela okhuluma ngayo nabantu ababingelela bayabona uMshumayeli nawe futhi ukhuluma kahle la uNkulunkulu uyokukhulisa kakhulu uMthembu wenza kahle kubadotshwa bakhe ngoba imvamisa abantu abakhethwe uNkulunkulu naso ezobasebenzisa kuye kube ngabantu engathi abanakekile anganoma nini ukuqaphela lokho ungathi ngabantu abanganakekile uMthembu akahlukani nebhisho emini phakathi kweviki edolobheni kuphi uMthembu bamshaye ngembokode ahambe emhlabeni edlule uma edlule emhlabeni uMthembu uthi ngahamba ngaze ngafika emfuleni omkhulu ongakweneki kuwo uthi kodwa kwaqhamuka intambo okwathiwa ngiyibambe intambo lengangiyibambile ifana nendophi yagcina isifana nesitebhisi esikwazi ukungwenzela ngaphesheya angazi noma mina nawe siyithola inhlanhla yokuthola indophi ezophenduka kube isitebhisi esiyongwenzela ngaphesheya ngoba bathi khona indaba la iphela khona amamiliyoni khona behlayo bathi bazothola izibuko alikho kukhona abakhuphukayo bathi bazothola izibuko alikho izibuko yindophi ukuthanda ushembe kuphela indophi ke yasezulwini akusiya yasemhlabeni uthi kwathi ukujelela ibhuku indophi ngaphesheya uthi ngathi mangwela ngaphesheya egedeni kwafuna ngene kulo ngathi mangene egedeni ngabona umkhokheli umkhokheli uyaphila ngicela ukuthini umbuke nje nangale khona ufuthi phambili uma bona umkhokheli ngaphesheya uthi umkhokheli wesibani ubekwa yini la uthi hayi kuthiwa ngabe ngiyephambili sengiwenziwe ngaku uthi hey ngithuma wena ethempelini ngizothuma bani ngicela ungisize ngiphindele emuva hayi angikwazi ukuphindela emuva nami ngijahe phambili uthi akwazi ukuya phambili ubani ngizomthuma ethempelini kuhle ukulalela kuhle ukuhlonipha kuhle ukwazisana uma ngabe ecela umgcotshwa kube yisho kodwa ngesisikhathi uthola ukuthi umgcotshwa ufuna ukusebenzisa nala kungafanele khona ubugcotshwa bakhe kodwa imvamisa nje amaNazaretha laba engibaziyo bayathoba bathobekile lokhu nje kade kwenza uMshumayeli lapha akungethusanga ngithanda abantu abadlula lapha babumshumayeli kuhle ngoba wazi ukuthi uyokwenzelani phambili uthi umvangeli wami uma ngabe nithi uSpiya ningamani ngambeka amabala kodwa uzwazi ukuthi phambili ufica yena ithikithi lokwedlula ulithola kuSpiya uma ngabe sebuya umlokhuzana uMthembu ufika ngapha emhlabeni uyibone sephaphema uhambe umkhokheli njengoba esesindile sebuyile esibhedlela njengoba sengisindile nje le ngibuyiswe nguwe uthi kanjani usayibeka yonke indawo ngakho-ke uMshumayeli ungambuki nje njengendoda uyindoda yebo kodwa wombuka lo muntu elakhe icala lithethwa ushembe alithethwa nje noma yikuphi inkulumo yakhe niyazi abayazi abasebenzayo kune-management kunamanye ama-level asuke elandela abantu ey'bona enjalo ama-level awalingana icala malisuka phansi njengabashumayeli icala fanele lithethwa abavangeli lithethwa abafundisi abafundisi lithethwa ushembe kuhamba kanjalo nje ngiyabonga nganza ukuthi babumshumayeli ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ithuba ngiphelona ngibongela imindeni yakithi ngibongela umkhulu wami uCijimpi ngibongela ubaba uKhipha Inkosi ngibonga kakhulu baba uMshumayeli Nkosi kusise nikuzwile lapha ngaphakathi njengoba kusekuhleli nje
insizwa ke ziphetheke ishuqulwana njengoba nje kuzovala umhlangano wophatha nathi ishuqulwana uzofika usithi shushuluzi mawusuye endlini sekusuka ke insizwa ziyahamba ziyakubaba lo wawuthi ngolonkosazana uNyathi sambethe umzimba wesine lo khona into ayiphethe awenzani na useyalapha lapha ekhaya base beyambiza mnumzane wenzani hayi Nkosi ngiphethe lensisi lele yamadoda sethe uNkulunkulu mangcwele ngithi kini wenza umuthi la ekhaya uphatha ma uphatha umuthi lapha ekhaya wenza isona noma ngabe hlobo lunje lomuthi into nje ethi ngithi ngabe ngaliwa mina ngaliwa ngicebulele licolo leli ngaphalaza ngale ekhaya kodwa angikho lapho ngafika lapha fika uthi ayisiza abantu uthi kushembe basizakala kodwa hayi Nkosi basizakala uthi uyabona ukwami la ekhaya laba bantu obalapha emzini wakho hayi yebo laba bantu obalaphayo obalapha kwakho ma usuza la kimi kusho ukuthi uzobangisa mina phela abantu lapha bami badla uvaselina namafutha bafundisa lawa ukuthi badla uvaselina namafutha wena ubafundisa ukuthi manje abadli mithi amakhosi amabili ke awahlalelani khona enye ezodelela enye the uNyazi omagcwelekani imithi uma niqhubeka nemithi kusho ukuthi lisuseni leli vesi lapha elibhalwe lapha emthandazweni ukuthi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikholwa ukufana ukufa maniqhubeka nokuphatha imithi susani leli vesi kusho uPombelo isitimela samabhondo manje ke ngithi maNazaretha umuthi lapha ekhaya awuphathi ngiyacela lokhu ukuthi nikudigeste kahle ukuthi lapha ekhaya umuthi awuphathi uma uphatha umuthi lapha ekhaya usunecala kuNkulunkulu noma kodwa mayiphatha intando usenecala lapha agane khona maNazaretha ngihanjelwe uza kwethu umshumayeli ngizwile izolo niyamazi umshumayeli umkhwanazi uJesus sehambile emhlabeni lensizwa njengoba lensizwa seyihambile ngibe nosizi kakhulu iluphi usizo lungifikele na yilolu uNkulunkulu ugcine ngibe nenhlanhla wangipha inkonzo yokuthandaza endlini yami ngo4 yasifika lento ukuthi umshumayeli akasekho ngase ngiyambeka kuNkulunkulu nani lapha nje ngicela mase sithandaza simbeke umshumayeli ukuthi usehambile ngitheni kuNkulunkulu na ngimnxusile uNkulunkulu esiguqweni sami ngathi Nkosi usehambile umshumayeli wakho ngiyacela lo mshumayeli Nkosi ukuthi umkhumbule njengoba esehambile nje ngicela ukuthi umkhumbule Nkosi ohambeni lwakhe azolithatha manje usezohamba yedwa njengoba lishona nje ngalizoshona singamazi ukuthi uleludlini abese uyamesula Nkosi amaqala njengoba kade uhamba amagumbo manomhlaba uhamba nawe ewa evuka uhamba naye ehamba nawe uNkulunkulu Nkosi ngizomcelela isibusiso kuwe ukuthi mthethelele ngoba kungenzeka wehlo khona lento engizoyikhuluma kungenzeka ukuthi njengoba ebehamba nawe Nyazi lezulu uNkulunkulu mhlawumbe ngelinye ilanga wake wabuka ngamehlo asemhlabeni
wakubuka ufana nomuntu, wakubuka ufana nomngani wakhe, wakubuka ufana nobhuti wakhe noma nomne wabo. Manje le Nkosi ngizothi kuye mthethelele uma ngabe ukuthi wake kwenzeka mhlambe wehlelwa yileso sono, ngoba weManazaretha uShembe akahamba akuyena umuntu. Uyabona uma usondela kuShembe kukhona imbali zomlilo, umuntu mayothi umlilo awugofozele noma uqoshamele ugcine ebonakala ngembali, abonakale nje imbali uthi hawu lo muntu usenembali, hambe noNkulunkulu. Ithi inyanga yezulu bani umshumayeli umfundisi lo Thefu yakhe, ubani umfundisi lo Thefu yakhe, umjado Nkosi yamakhosi. Ngibona ebusuku ufika ukukhuluma nami uthi ngibona iy'ngilosi zikuhaqile, uthi angibatshele laba bantu ukuthi abaqhele bangasondeli ngoba lapha wena umlilo. Manje-ke laba bahamba noNkulunkulu ubusuku nemini singeke babambeni lesono ukuthi ngelinye ilanga bagcine bembona ukuthi hayi indoda nje, bethi hawu uyafana nomyeni wami lo, uyafana nobaba wami, uyafana lona nomfowethu, uyafana nendoda nje. Singakwehlela leso sono ngoba lo Nkulunkulu esihlezi naye ungumlilo ovuthayo. Manje-ke uma ngabe mina nawe sihlala simbuka siseduze kwakhe, laba bantu abahamba noNkulunkulu basengozini enkulu kabi, angazi noma bayibone, angazi lezi ngane amakhosazana ahamba noNkulunkulu, angazi ukuthi bayicabange yini leyanto lo msebenzi abakuwona ukuthi uyingozi kangakanani ukuhamba noNkulunkulu. Ngoba uyingozi ngani na? Ngoba ngelinye ilanga angagcina lo muntu eba namehlo enyama, uShembe ambuke ngenyama angamboni ukuthi uNkulunkulu yini, ngoba usejwayele amehlo ayajwayela Manazaretha. Yes, amehlo ayajwayela ukubuke umakoti wakho efike ngakho kodwa ingcefe yakwenu ithi mayifika ikhuluma nawe, ikhuluma ikhophoze, ibuke phansi, ibuke lapha enyaweni, kodwa kuhamba enyusa amehlo, igcina ikubheka lapha emadolweni, ihambe yenyusa amehlo ibheke lapho okhalo, ihambe amehlo ayo angithi ajwayele, anyuka amehlo abuke esifubeni, yothi uma sekujwayele kahle bese imikuzi mana isibane samhlola simisa ukuthi usiyabona ukuthi ayisijwayele kuzimalana, hayi simjwayele kuzimalana na uNkulunkulu. Sikhona leso sithe esinjalo esingakwehlela nami esingangehlela ukuthi uNkulunkulu ugcine esethi mayekhuluma, ningasikhohlwa mana lapha eSandanezo lapha eGoli igugu kuShembe, ngoba uma ekhuluma nami uShembe ufuna ukuthi niyakwenza lokho, ngoba uShembe manje ethi Mshumayeli ngifuna ukuthi njengoba kade ngithenga nje ngithenge itulo nakhipha imali eshisa, anibizanga azange nize nikhulume nami, vele nasuka nakwenza. Hayi inkonzo sekhulumile uMshumayeli, kodwa bengilapha ekutheni asimbeke umkhwanazi, lingikhumbulele umkhwanazi ukuthi uMshumayeli akamkhumbule, ngoba kungenzeka ukuthi isona mhlambe wakwehlelwa isono sokukhohlwa ukuthi uShembe uNkulunkulu, athi mayekhuluma izwi athi akwenze ukuthi abantu bengezwa, ngoba uthi kulezi insuku uthi thina lapha emhlabeni siyaye siphikiswe uma sikhuluma, kodwa ezulwini kasiphikiswa muntu, uthi